Shri Mangal akulat Hurchodut kangpu. Hamphang asong Hurchodut. Hamphang asong ningkang samse. The one side must be justice to boys. Both sides justice to lagibo. Aro, ami justice lagibo. Only one-sided justice has been given from the police. So today itself, we, the joint organization, strongly oppose. Kedamtang aporahut ni Sanjay Arluso alamki kiklang rock ajok Karbi Anglong Autonomous Council pen Patir Piponsi Shri Mangal akulat ing hablo. Sita bini Karbi Anglong Autonomous Council atum Shri Mangal akulat pangputoy alo kipi ajok ing puponlo. Sita me hamphang asong ningkang samse ajok bini anarlo porpai isira minute ki kebrapo apor malom Shri Mangal akulat along Hurchodut asonsi thekponlo. Lapen an kapang haptoy kachesong tengponlo. Sidami hamphang asong alam arjuje si bini narlo sinita ing pupon akason si thekponlong. Arjume mi alam hamphang asong kachesong ko anchunji. Mo apor si theklong po. Dipupen birta bangdapon paburam sinar News 24 Karbi Anglong.